Cenjene dame, dragi gospodje, ljubitelice in ljubitelji prve lige Telemach, prisrčen pozdrav v družbi Sportkluba, prisrčen pozdrav z meglene Lendave. Pred nami je druga tekma tega sobotnega sporeda v športnem parku Lendava. Se bosta srečala Nafta in Bravo. Zadetku, ki ga je dosegel sicer ob porazu in ob gostovanju, zdaj pa strelo daleč, to je bilo nevarno. Hrka potem do žoge, ampak le za kratko, Pečar in Tučić, to bo zdaj nevarno, krasno Tučić za Pečarja, Pečar mimo Mauricija in 11-metrovka. Izigrala obrambo domačih Tučić in Pečar. Zdelo se je, da si je Pečar tu poslal predolgo žogo, ampak Mauricio je vseeno šel bolj pozno iz gola. Tole je sanjska priložnost za Bravo, da pride do vodstva. Trdin ali Mauricio in na pravem mestu Mauricio, ki je žogo celo ulovil za prekršek. Rešil tudi svoje branilce, ki so tam slabo odreagirali ob tisti hitri akciji Brava. Tumančič znova nazaj, še Tučić, Tučić, gol je prazen in Bravo vodi. Kakšna neumnost pri Nafti, zapletli so se v zadnji vrsti in tokrat je Bravo to kaznoval. Svojega 6. zadetka v tej sezoni. Dragoner z napako, takoj se je prijel za glavo, takole se je zapletel, ko je želel podati proti Mauriciju, ki se je pravilno postavil na levo stran svojega kazenskega prostora, ko pa ni dočakal podaje svojega branilca, soigral. V 35. minuti je zadev Milan Tučić, Španjik medtem z napako, tule bi zdaj lahko Lendavčani poskusili s hitro akcijo. Klaus, desno je bilo veliko prostora, Klaus pa je sam zaključil, desno se je ponujal Lesjak, priti do gola. Ampak več Golijat, če lahko tako rečemo. No, zdaj novo poigravanje in takrat Mauricio, tisti, ki žoge ni najbolje zadev. Jo bodo seveda odločile malenkosti. No, tule pa zdaj priložnost, da Bravo dokončno odloči obračun v svojo korist. Pečar gre sam pred gol, ampak brez zadetka. Stane konkretnejša. Zdaj se vseeno zdi, da je Bravo tisti, ki je za voljo bolj odprte postavitve Lendavčanov nevarnejši in bliže golu domačinov, ampak poglejmo, morda pa lahko zdaj vse skupaj demantirajo z uspešnim napadom. Tule je priložnost, padec v kazenskem prostoru in Borošak maha, da tu 11-metrovke ne bo. 11-metrovka za Nafto. Tule vidimo, zapel je Španring ob tem soočenju. Borošak, bo nekdo razburjen? Ja, ne bo 11-metrovke. Ne bo 11-metrovke, dolgo časa je čakal na to, da je sprejel odločitev. Zdaj pa torej odpiskal še konec tekme. Ja, torej še zadnjič pozdrav iz Lendave. Nafta, Bravo, 0-1. Jožef Božik, regardless of that situation in the extra time, I think that you cannot be satisfied with the performance of your team. Am I right? First of all, before I start to talk about the game, let me to tell you about something about our week, okay? Because we are one team and we lived ups and downs in this week because last week it happened that we celebrated Safat Yahic because of his little girl has born in the last week. So I would like to congratulate him for this. But unfortunately, today morning his father died. So I also feel sorry for his loss from there. Okay, that's what I want to tell for first.
And about the game, yes, it's hard. We know that Bravo is a very good team. They have a very good style of play. They reached a great result in the last year. They were strong in the international ground also. But at all, if I check the whole game between the 16s, it was an equal game, and we absolutely deserved the penalty in the last minute, and it was a penalty, I'm sure. I checked also the video. I cannot understand if the ref has to come out and check this situation again, then it's sure something happened. So it's not a 50-50 situation, because if it's clear, then they can make a decision in the war room, VAR room. But Would it be easier to accept it if he wouldn't go to check the... Yes, of course, it's much more easier to accept if the ref is not coming out like this. If he's coming out in a situation when he has to make a decision in a red card or something like this, I understand absolutely, because he has to make the decision at the end, it's a red card or not. But I saw it several times, the same situation in the VAR room. They just said it's a penalty, and okay, the referee showed the spot and let's go. And it was. I watched the situation from this position. It was clear. Dragonar pushed the ball, and from behind his other leg was kicked. It's a penalty. He cannot run forward. We will analyze it in our show, absolutely. The next game is a 6-pointer for you against Domžale. 6-pointer for us. Every game are the same for us. But of course now in Domžale it's a 6-pointer. We want to stay minimum in the 9th position in the winter break. So that's our first goal. But of course, I said last week we are so close to reach success. We were close today again, but now it wasn't up to us. Mr. Božič, thank you. Thank you very much. Aleš Arnol, pomembna zmaga, prva zmaga v tej sezoni v gosteh, brez prejetega zadetka. To je zagotovo nek podatek, ki vas še dodatno veseli ob tem, ko ste drugič v tej sezoni zmagali v Prekmurju, ne proti Muri, zdaj še proti Nafti. Sigurno smo lahko zadovoljni. Jaz mislim, da se je v preteklih tekmah pokazalo, da so nasprotniki prav tako trpeli ob zaključku tekme, da je Nafta postane druga ekipa, ko se razbremeni, ko prejme ta zadetek, predvsem v drugem polčasu. Res je, da na koncu, glede na prikazano, je bilo izredno nepošteno. Nasprotnik praktično ni imel resnega udarca na gol čez celotno srečanje, da bi resno ogrozil vrata. Mi smo poleg tega zastreljali 11 metrovko in imeli še situacijo 1-1 z vratarjem, ki jo nismo zaključili, in kar še nekaj obetavnih priložnosti v prvem polčasu. Na kratko, prvi polčas dober, veliko kontrole, veliko hodov v 16-metrski prostor, veliko situacij za zaključek, malo zmanjkalo ob tej zadnji podaji, kjer smo imeli dovolj prostora v 16-tercu, pa nismo glave dvignili, da bi se zadeli natančno. V drugem delu pa v bistvu je bil pa ključen moment ta, da smo po usvojeni žogi v bistvu jo prehitro zgubljali, da smo jo v konici napada in pa tukaj v sredini preprosto nismo uspeli zakrožiti in smo nasprotniku poceni prodajali žoge. Naslednjo dejstvo je pa sigurno to, da naš kader ni širok, kar pa pomeni, da takole pred reprezentančnim premorom se pozna utrujenost po vsakem ciklu, ampak na koncu, ko potegnem črto, je za recimo nek moštveni duh, za neko zmagovalno mentaliteto izredno pomembno tudi to, da v tistih minutah, ko nisi optimalen, da uspeš zadržati rezultat. Zato pa fantom danes čestitam, ker smo šli čez to prepreko. Ja, koliko bi reprezentančni premor pokvarilo dejstvo, če bi prišlo do 11 metrovke na koncu? Domačini so seveda prepričani, da prekršek je bil. Kako ste vi morda videli to situacijo, pa koliko, kot ste že dejali, ne glede na dogodke na današnji tekmi, bi to poklapalo fante, če bi na koncu odšli iz Lendave samo s točko? Ja, na eni strani se zavedamo, da nobeno gostovanje za nas ni takšno, da pa mi lahko kar računamo na 3 točke. Tudi točka tukaj ne bi bil slab rezultat, glede na prejšnje tekme, tudi tako kot sem omenil Nafte tukaj. Ampak če pa ocenimo tiste 3 poraze, ki smo jih imeli, kako zasluženi so bili tisti 3 porazi, in če rečemo, da se je danes nekaj malega vrnilo, da se tukaj stvar ni obrnila v napačno smer, pa mislim, da ocenimo pošteno. In tudi glede na danes prikazano, pri vseh teh priložnostih smo
smo jih mi imeli ali pa nasprotnik, da bi ta 11-metrovka pomenila točko, nagradila domačine. Mislim, da ne bi bilo pošteno, ampak ne bom pa sodil, ker nisem videl čist točno situacije. Zgledali je, da nasprotnik zgolj išče nek stik, da bi se lahko zapiskala 11-metrovka, ampak še enkrat ne morem strokovno nič komentirati. Nisem niti usposobljen na eni strani, na drugi strani situacije nisem dobro videl, sem pa izredno vesel, da se je tako zaključilo, kot se je. Vas pa najverjetneje veseli vseeno, da pa sodnik ostane pri svojem, tudi če gre na ogled posnetka, ker se je vseeno zdelo, da glede na to, kakšen je bil kriterij, je to sodilo v tekmo, da gre naprej, glede na to, kako sem jaz spremljal tekmo. Ja, jaz mislim, da sem v avstrijski pa nemški ligi videl več primerov kot pri nas, da se sodniku ponudi možnost, ker ne nazadnje, zakaj razumem, da je pravilo VAR-a, da gre res za čiste situacije. Tukaj očitno ni bila in VAR je čakal dolgi časa, bo poklical, ko je poklical sodnik, ni našel nekega kontakta. Se pravi, če rečemo, da je to čista situacija, ki se ocenjuje, pomeni, da se jo relativno hitro vidi, če je tako čista. Predvidevam, da je bilo tako. Ampak na drugi strani pa jaz mislim, da vsi moramo iskati neko elementarno poštenost in da na koncu, če se sodnika kdaj več pokliče, zaradi tega mi ne bomo ritma tekme izgubili in če se bo zaradi tega ena odločitev na tok tekem bolj pravično odločila, jaz mislim, da zmaga nogomet. Zato v bistvu pohvale, danes zdaj tudi sodnik ostal pri svojem in da se je uspel odločiti, da se ni odločil glede na neko, bi rekel, glede na neko tradicijo, ker smo to redko letos videli, da je upal zadržati to svoje mnenje, ampak še enkrat pa poudarjam, da je bilo pravilno ali ne, v to se ne vtikam. Kapetansko ob težkem porazu z 0-1. Zoran Lesjak, kako ste videli tekmo, kaj je šlo narobe, predvsem v prvem polčasu, ko nekako niste uspeli priti v nevarne situacije v napadu, kako ste vi videli prvih 45 minut? Pa da, prvih 45 minuta se je vidjelo da smo u nekom grču, da jednostavno ne možemo neku konkretnu situaciju stvoriti za gol. I kad nešto pokušamo, onda se dogode te, ajmo reći, neki dječačke greške. Međutim, to je sve razumljivo, mi smo relativno mlada ekipa u stvaranju, to je proces koji treba istrpiti. Jednostavno tako to se desi i moramo dići glave i ići dalje. Ostaje žal da nismo na kraju dobili taj penal, neću komentirati, mišljenja sam da je bio, to će odlučiti oni koji se brine o tome, da nas nagradi. Moje neko mišljenje da stalno smo tu negdje, tu igramo, borimo se i neće nas nagraditi, ne znam, protiv Primorja, Prečka, pa Stativa, pa 2 zicara, po Koper isto, jednostavno neće nas. Nadam se da će nas konačno krenuti da počnemo i mi uzimati bodove jer vidimo da nam nedostaje. Morda še nekaj samo o vaši poziciji, ne danes na desni strani, spomnim se vas iz karijere, da ste lahko igrali na številnih mestih. Vam je danes odgovarjalo to ali vas je vseeno bolj vleklo na sredino? Pa da, više volim igrati s loptom, međutim tu su totalno drugačije trčanja, ali ono što trener traži od mene, to ću pokušati dati najbolje od sebe. To nekad bude dobro, nekad ne, ali kažem, nisam ja tu bitan, ja sam bitan tu da pomognem dečkima nekim svojim savjetom i pristupom i na treningu i van treninga, ali kažem, tu sam igrao zadnjih 6 godina na toj poziciji, nije me strano, znam, ali kažem, više volim igrati u sredini. Ne. Miran Tučić, junak tekme na koncu, morda najprej komentar o samem poteku vsega skupaj. Imeli ste vse pod nadzorom v prvem polčasu, v drugem delu, potem kot je že trener omenil, morda nekaj preveč hitro izgubljenih žog, ampak vseeno se zdi, da tudi če bi prišlo do tiste 11-metrovke, da bi vi nezasluženo izgubili 2 točki. Ja, se strinjam, tako kot ste rekli. Mi smo pač prvi polčas smo zelo dobro začeli, poleg gola še penal, kaj pač zelo nekako situacija Trdinova, da vemo, da zna to zadeti, zgodil se je, kar se je, nimamo kaj. Rešili smo to na drug način, imeli neke šanse, še pol šanse, oni brez neke konkretne priložnosti. Tako da jaz mislim, da to drug polčas pa ja, malo smo slab spet stopili v drugi polčas. Oni so pol rastali, mi smo malo padali, mogli bi malo bolj mirnosti, ampak mislim, da na koncu smo zasluženo zmagali in to je najbolj pomembno. Še v vašem zadetku so bila tudi trenerjeva navodila takšna, da se pritiska na te zahtevne podaje proti branilcem. Vemo, da ima Nafta s tem težave v tej sezoni. Vi ste sjajno izkoristili napako Dragonerja.
Ja, mislim, to je naša že vrlina celo sezono. Ne? Mi pač nekako probamo vršiti pritisk na zadnjo linijo, mi napadalci, a ne tako, da pač čakamo te napake. Danes se je to pač zgodilo in hvala Bogu, žoga je šla v gol in prinesla nam je 3 točke. Ne?